Tolong ke silok apa? Olok silok Satya long inam 10 March 2026 na age hi gorunyor mokolan nan produk gorunyor mo po ka silok apa oh goru kutilop pun ka agasi kutun gorunyor mo po no juga i kampung pula sisar sisiri juga i nama gorunyor mo tuku goru kudara Goto nyurungama anyiko nganyiko hinga abut ke goru kudara lokka kangkutala nulukom bojek kadung na gubor muine lalai ura din gubor relai tractor trip lo 1500 amdung tata mobile lo 800 nerulu takam kom lalai sisar badanga tu gaidung duk podung